Dragi prijatelji, uz veliku zahvalnost svim ovim hrabrim ljudima koji su danas došli ovde, kao neko ko je odrastao u Sremčici na početku, imam potrebu da poželim iskrenu dobrodošlicu gospodinu Bošku Obradoviću u naše prelepo naselje. Posebno mi je drago što se ovo naše današnje okupljanje organizuje uoči Svete Trojice, hramovne slave u Sremčici i slave opštine Čukarica. Verovatno malo ljudi zna da se geografski centar Beograda nalazi upravo ovde u centru Sremčice. Nažalost, tu se završava svaka dalja priča o povezanosti Sremčice sa ostatkom Beograda, posebno njegovim centrom. Jer građani Sremčice godinama unazad suočavaju se sa mnoštvom komunalnih problema. Nedopustivo je da naselje od preko 20.000 stanovnika, kakvo je Sremčica, danas u 21. veku nema rešeno pitanje prikupljanja i odvođenja otpadnih voda, odnosno nema kanalizaciju. Isti slučaj je i sa drugim prigradskim čukaričkim naseljima, poput Železnika, Umke, Ostružnice, Velike Moštanice, Rušnja i drugih. Veliki problem ovde takođe je i nedostatak sistema centralnog grejanja u stambenim zgradama u naselju Gorica, koje se nalazi na samom ulazu u Sremčicu, i nedostatak fiskulturne sale u osnovnoj školi Duško Radović, jednoj od dve osnovne škole ovde u Sremčici. O nekim problemima globalnog karaktera, poput niskog životnog standarda, siromaštva, ekoloških problema, pitanja legalizacije, infrastrukture, ovde je suvišno i govoriti. Sremčicu praktično okružuje Lipovačka šuma i zato je meni potpuno neshvatljivo da jedno takvo naselje još uvek nema izgrađenu takozvanu trim stazu, odnosno stazu za trčanje i šetanje duž čitave Sremčice. Moramo priznati da Sremčica ima veoma povoljan geostrateški položaj zbog njene povezanosti sa Ibarskom magistralom sa jedne i Obrenovačkim putem sa druge strane, i smatramo da je neophodno da se tako povoljan geostrateški položaj iskoristi na najbolji mogući način, prvenstveno kroz stvaranje turističke ponude koja danas gotovo uopšte i da ne postoji. S tim u vezi Nova snaga Srbije zalaže se za izgradnju modernog akvaparka ili vodenog parka koji bi se nalazio na ulazu u Sremčicu, naravno uz prethodno rešavanje svih ovih gorućih komunalnih problema, ali i prevashodno dalje sređivanje prostora oko jezera Rakina Bara, koje se nalazi nedaleko odavde i koje ima ogroman turistički potencijal. Nekada najveće kraško jezero u čitavoj Šumadiji godinama se usled negativnog ljudskog faktora nalazilo na ivici opstanka, međutim danas, zahvaljujući hrabrim i vrednim meštanima i ekološkom udruženju Ekopatrola Sremčica, jezero ponovo živi i ovim putem ja im se javno zahvaljujem na tome. Istovremeno apelujem na lokalne vlasti da podhitno obezbede i ulože sredstva u dalje sređivanje jezera, prostora oko jezera i prilaza jezeru, kako bi Rakina Bara u što skorije vreme postala prava turistička atrakcija na ponos Sremčice, ali i čitave Čukarice. Nova snaga Srbije, kao pokret koji je ponikao upravo na Čukarici, snažno se zalaže za ravnomeran i održivi razvoj naše opštine u kojoj će svi njeni građani živeti kvalitetno i prosperitetno. Naš program pod nazivom Srcem za Čukaricu sastoji se od konkretnih predloga i mera čijom realizacijom možemo da izgradimo upravo takvu Čukaricu. Međutim, da bismo se izborili za bolju Čukaricu, potrebno je da nas u toj borbi bude što više. I zato mi danas sa prijateljima iz Srpskog pokreta Dveri proširujemo našu saradnju i na lokalni nivo. Naše partnerstvo započeto je nedavno organizovanjem porodične šetnje za sve naše porodice na Svetski dan porodice u Beogradu, koja je za cilj imala da konačno porodica dođe na prvo mesto u našem društvu. Mi istovetne stavove imamo i u pogledu drugih krupnih nacionalnih pitanja, poput očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, ekonomskog patriotizma, zaštite prirodnih bogatstava i životne sredine, ali i potrebe smene političkih generacija u Srbiji. Kao što rekoh, danas mi tu našu saradnju i partnerstvo proširujemo i na lokalni nivo sa željom da od Čukarice stvorimo lepše i bolje mesto za život svih nas. I ja sam uveren da ćemo u toj borbi uspeti i da će naš trud i zalaganje dati vredne rezultate. Hvala na pažnji i još jednom dobro nam došli. Boško, hvala veliko našem dobrom kolegi i saborcu Nikoli Malenčiću. Hvala svim ovim našim dobrim prijateljima i saborcima iz
Nove snage Srbije iz opštinske organizacije Srpskog pokreta Dveri na Čukarici. Velika mi je čast i zadovoljstvo, ovo je već drugi dan moje posete opštini Čukarica. Juče smo čitavo popodne proveli u naseljima Cerak Vinogradi i Čukarička Padina, družili se sa građanima Čukarice, delili našu političku novinu Porodični glasnik Srbije, a evo danas smo ceo dan ovde u prigradskim naseljima o kojima se očito nedovoljno vodi računa, kao što smo upravo mogli čuti iz izlaganja kolege Malenčića. Moja današnja uloga ovde jeste da pružim punu podršku svim ovim lokalnim inicijativama i zato mi je toliko važno što smo se danas našli upravo ovde na terenu u Sremčici da ukažemo na sve probleme sa kojima se ovo naselje suočava. Od nerešenog pitanja kanalizacije, koje očito važi za sva prigradska naselja u Beogradu, zatim prosto neverovatne činjenice da lokalne dve osnovne škole nemaju sportsku salu, dakle deca nemaju uslove za normalno bavljenje fizičkim aktivnostima, nema normalnog parka, trim staza ili uopšte uređenih zelenih površina, a kao što smo čuli i zgrade koje su davno izgrađene u ovom naselju još uvek nisu priključene na centralno grejanje. Kada uzmete u obzir sve te faktore, vidite sa koliko problema se suočava ova lokalna sredina i zato smo mi ovde zajedno da probamo da ukažemo na ove probleme, da apelujemo na opštinsku upravu da ih rešava ili da smenimo lokalnu vlast i da buduća vlast reši ove nagomilane probleme. Naravno, mi smo ovde i da ukažemo na neke od najvažnijih nacionalnih pitanja i veoma mi je važno ovo što je Nikola rekao, a tiče se ključnih tema oko kojih mi imamo potpunu saglasnost i na nacionalnom nivou. Mi smo pre svega zajedno u borbi za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Mi smo zajedno u odbrani porodice i zaštiti porodičnih vrednosti koje su danas ugrožene. Mi smo zajedno i u borbi za ekonomski i ekološki patriotizam, što znači podršku domaćoj privredi i poljoprivredi, a ne stranim multinacionalnim kompanijama, i što znači zaštitu životne sredine u Srbiji upravo od prljavih tehnologija koje ovde donose strane multinacionalne kompanije. I konačno na kraju mi smo zajedno i u borbi za promenu sistema, jer su se ovde vlasti menjale u poslednjih 30 godina, ali se nikada nije menjao sistem. Korumpirani sistem koji pljačka ovaj narod i državu bez obzira na smenu na vlasti. I to je takođe, dakle, jedna od ovih 5 tačaka oko kojih Srpski pokret Dveri i Nova snaga Srbije imaju apsolutno isto mišljenje i u budućnosti će definitivno sarađivati kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Ja sam potpuno uveren da je ujedinjenje svih srpskih patriota jedini ispravan i pravi put za opozicionu političku scenu i evo, mi krećemo danas iz Sremčice, ali očekujemo da će ovakav nacionalni front rasti i razvijati se i na drugim tačkama Beograda i Srbije i da će doći do jednog širokog i velikog ujedinjenja svih istinskih srpskih patriota. Hvala ti još jednom, Nikola, i idemo dalje uz Božju pomoć. Hvala vama po poseti.